Irridu nkomplu b'kontinwità l-ġid tal-klijenti tagħna sostna dan il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta Rick Hunkin f'intervista li saritlu waqt il-programm fuq Net Television Flusek b'reazzjoni għar-riżultat pożittiv li kiseb il-Bank fl-ewwel kwart tas-sena. Dan kif fl-ewwel 3 xhur tal-2022 il-BOV ħabbar li qabel it-taxxa ta' 22 miljun euro, żieda ta' 12.7 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena preċedenti. Madankollu insista li x-xogħol għadu mhux komplut. Hunkin tkellem ukoll dwar iż-żieda fl-ispejjeż partikolarment dawk relatati ma' investimenti. Il-Kap Eżekuttiv tal-BOV saħaq li huwa ta' sodisfazzjoni li l-klijenti qed jisselfu mill-bank għal raġunijiet ta' investiment. Kif dan ifisser illi l-ekonomija se tkun qed timxi l quddiem iżda spjega illi ma jistax jagħti tbassir b'ċertezza dwar se jkun qed jiġri matul il-kumplament tas-sena b'mod partikolari minħabba l-gwerra fl-Ukrajna. We need to consider the potential secondary impacts of the Ukraine-Russia war and whether or not that has inflationary pressures and that leads to problems for our businesses. So we're keeping a cautious eye on how that pans out. Rick Hunkin tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-BOV rigward il-kwistjoni tad-Dewlimar, il-kumpanija marittima li kienet instabet ħatja ta' frodi b'7 membri tagħha jintbagħtu l-ħabs minn qorti Taljana lura fl-2014. Bank of Valletta kellha trust ta' 363 miljun euro fih dan il-kumpanija lura fl-2009 bil-każ jispiċċa jinvolvi lill-bank lokali f'battalja legali mal-qrati Taljani. Fil-bidu ta' dan ix-xahar il-BOV laħqu ftehim ta' 182 miljun euro meta oriġinarjament kellu meħallsu 370 miljun euro. Rick Hunkin jisħaq li din kienet l-aħjar mossa. The bank appealed and had a robust appeal based on the legal merits of the case, but we needed to factor in the possibility that the appeal court, which was in Naples, only some 40 kilometers north, might come to the same conclusion. Huwa Sostna li dan seta' ssarra fi proċess twil ħafna illi seta' żied l-ispejjeż. Given all of those factors, we decided to approach and work with the bankruptcy side of the curatella in the bankruptcy case, and we reached a mutually agreeable settlement that at the end of the day represents the lowest risk outcome for the bank. Waqtem bil-istqar li minkejja kollox ir-riserva kapitali tal-bank għadha soda ħafna b'din l-ispiża se tkun qed tieħu biss 2.2% fil-kapitali tal-BOV.